Poštovani poslovni saradnici iz cele južnoslovenske regije, evo koristim priliku da pred novogodišnje i božićne praznike poželim vama svima srećnu, veselu i zdravu narednu godinu, da budete uspešni, da ostvarite sve svoje ciljeve i da vi komandujete vašim životima kako biste došli do onoga što vas najviše zanima, a mi kao kompanija smo sigurni da ćemo vam pomoći na tom putu. Na kraju 24. godine sumiramo rezultate. Ja bih rekao da je 24. bila verovatno jedna od najuspešnijih godina uopšte u južnoslovenskoj regiji. Ako bismo napravili jedan osvrt i pogledali samo podsticajne programe, gotovo na svim podsticajnim programima su saradnici iz južnoslovenske regije bili u većini, bili su predavači, bili su VIP gosti. Jednostavno, ponela se jedna lepa slika o našoj regiji, o uspešnim i mladim, čak i starijim poslovnim saradnicima koji su ponosno predstavljali svoje države, a zajedno kao regija smo bili, ja bih rekao, na visini zadatka. Od Londona, koji je bio prvi podsticajni program, preko svih ostalih, završno sa Eagle Manager i Tritom, dominirali smo, bili smo poznati, priznati i bili smo jedna vesela grupa sa nadom da nam ta energija i ta veselost ostane i u novoj godini. Naravno da na kraju svake godine se okrećemo ka budućnosti i 25. nam kuca na vratima. Tu je već za par dana počinje novi kalendar, nova obećanja, nove ideje. Očekujemo puno od svih nas i od svih vas u 25. godini zato što smo na dobrom putu. Iz godine u godinu tendencija rasta je prisutna. Ono što je najvažnije, imamo sve više zadovoljnih poslovnih saradnika. Tako da ja se nadam da ćemo već sa prvim podsticajnim programima osjetiti i to vaše zadovoljstvo. Vi ćete ispunjavati vaše ciljeve kako godina bude išla i očekujemo zaista da vam i 25. bude, ako ne isto toliko uspešna kao 24. onda još uspešnija. Od novosti u 25. godini bih istakao jedan trend FLP-a koji će obuhvatiti sve države u Evropi. Verovatno će se sve centrale preseliti sa svojim sedištem na neke nove, modernije lokacije. Modernizovat ćemo internet dostavu, odnosno internet saobraćaj. Modernizovat ćemo sve alate koje trenutno koristimo za rad i pokušat ćemo da budemo što prisutniji, da budemo što više u vašim životima i da vaše poslovanje svedemo na jednu vrlo jednostavnu i efikasnu proceduru. Takođe, očekujemo puno od regionalnih događaja. Biće ih gotovo svakog meseca, tako da ćete imati priliku da u bilo kojoj državi južnoslovenske regije i Mađarske svakog meseca budete prisutni, dobijete svoje priznanje i budete rame uz rame sa najuspešnijim saradnicima iz naše regije. Svim saradnicima, poslovnim saradnicima, svim zaposlenim u regiji, svim kolegama bih poželeo zdravlja, sreće, puno uspeha u novoj godini, da vam sve ide lako, da ostvarujete svoje ciljeve, da ne gledate puno unazad i da, pogotovo kolege iz FLP-a, da budemo složni i da budemo na usluzi našim poslovnim saradnicima, a poslovnim saradnicima želim da tog 15. budu zadovoljni, da im bonusi budu sve veći i veći, da ostvare učešće u svim podsticajnim programima, da postignu neke nove nivoe i otvore neke nove horizonte u FLP-u i da slušaju starije i iskusnije koji su milion puta ponovili da im savetuju da od Forevera uzmu bukvalno sve što Forever pruža. Srećni, veseli i živeli u novoj 25. godini.